يا آدم ልጅ ሆይ أنت الذي ولدتك أمك باكيا አንተ እናት ስትወልድህ ስታለቅስ والناس حولك يضحكون سرورا በዙሪያ የነበሩ ሰዎች በደስታ ይስቁ ነበር فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكى ለነፍስህ መልካም ስራና في يوم موتك ضاحكا مسرورا የሞትህ ቀን በዙሪያ ያሉ ሲያለቅሱ አንተ እየሳክህ اعلم بارك الله እወቅ አላህ ይባርክህና لا سبيل للخلود في هذه الحياة እዚህ ህይወት ላይ እስከ መጨረሻው የሚኖርበት መንገድ የለም اعلم بارك الله እወቅ አላህ ይባርክህና لا سبيل للخلود في هذه الحياة እዚህ ህይወት ላይ እስከ መጨረሻው የሚኖርበት መንገድ የለም إنه الموت ይህ ሞት أعظم المواعظ وأبلغها ትልቁ ተግሳጽና ቀጠሮ ነው وهو أول خطوة إلى الآخرة የመጀመሪያ ወደ አኺራ መሄጃ መንገድ ነው فمن مات የሞተ ሰው قامت قيامته ቂያማው ቆመ قال صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ القبر ቀብር أول منازل الآخرة መጀመሪያው የአኺራ ቤትህ ነው فدارنا أمامنا ቤታችን ፊት ለፊታችን ነው وحياتنا الحقيقية هي بعد موتنا ትክክለኛ ህይወታችን ከሞታችን በኋላ ነው ያለው أين